Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako da ubacite u klip ove oblačiće preko Camtasia Studio 7. Prvo treba da ubacite neki klip, idete File, New Project, Import Media i sad izaberete neki klip koji hoćete. Evo ja ću ovaj. I sad on kad vam se tu pojavi, uhvatite ga i ovdje ga prebacite. Evo ovdje dokle može ovaj prostići da. I sad ovdje birate dimenzije. Ja obično stavljam 1280x1720 YouTube HD. Idete OK. I sad eto ga klip. I sad kliknete ovdje Call Outs. Sad imate tu svašta. Idete ovdje Add Call Out. I sad kad kliknete na ovu strelicu, ovaj kao neki palići meri vam se pojavi tu, ima znači dosta tih oblačića, strelice razne i sve to. Je sad kako bacite, kliknete na neki koji vam se sviđa, koji hoćete i sad ovdje možete ga premeštate, da ga okrećete, da mu veličinu podešavate i sve to. Eto, i kad kliknete na njega opet možete da mu, a kad kliknete malo ovdje negdje, on tu stoji. I odmah se ovdje pojavi na ovom timelineu. Pojavi se to, vidite, kad pustite klip. To traje, evo sad prestaje. Evo. Znači dok ova linija ne pređe ovo što ovdje piše, znači to tu je, a kad pređe onda više nije tu. Sad ima ove kružići, ovi sve to, to je isto, znači možete da okrećete i sve to. Možete ga premeštate. I opet kad pustite oni isto, znači pošto sam ih stavio odmah na početku klipa i isto traju, znači koliko to ne znam, ima 5 sekundi možda. I ako hoćete na primjer da se nešto pojavi na minuti 20 sekundi, znači premotate tu, izaberete, stavite, ovdje možete i tekst, znači samo kliknete ovdje na ovo plavo i pišete tamo nešto bez veze tamo, ovdje birate da li će da bude bold, italic, podvučeno i tako dalje. Ovdje ima ovi centrirano, poravnato, levo, desno, fontovi razni, kao u Wordu. To je veličina, boja. Evo na primjer ukucam nešto. Evo sad ovdje malo vratim. I sad evo to se pojavljuje. Baš kao što ste vi ovo napravili. Sad od ovoga, ovo je kao nešto zamagljenje, kao neko vidite. Ako hoćete da zamaglite kao neki deo, idete samo tu. I evo sad malo da vratim. I evo taj deo postaje zamagljen tu. Koliko već, 5 sekundi možda i posle ne staje. Sad malo da premotam dalje da stavimo još nešto. Spotlight. To je ako, to je kad da vam ovo u okviru ovoga, ovo kao malograma bude, ovo oko njega je zatamnjeno, a samo taj deo je lepše se vidi. Evo sad ćemo da pogledamo. Eto, to je to. Kao malo svetlije. Evo, ovo je sad nešto malo ček samo da premotam. Ovdje isto možete, isto znači stavljati tekst, ima isto ovo, fontovi, veličina, boja slova. Evo sad vraćam.
Eto. Sad tu ima i tekst. To smo sad vidjeli, ovo je isto baš ono, baš dobro. Ovo isto možete, to krećete, sve to, menjate oblik. Širina, dužina i sve to. Sad ovdje, evo kucam nešto, na primjer, škola. Evo, na primjer, promjena bude plava boja. I podvučeno. I, evo, sad se to pojavljuje ovdje, eto. I ne staje. Šta tu ima još? Text callout. Evo sad opet nešto kucam. Ovo je isto nešto, sad ćemo da vidimo. Pa da, ista stvar. Load image, imate tu svakakvih stvari. Legacy callouts. I ovo isto, znači možete tu isto, znači na svakom oblačiću strelici možete da pišete tekst, menjate boju, font, veličinu, da li će da bude boldirano, iskošeno, centrirano i tako dalje. Ima tu raznih stvari, evo na primjer box. Tu isto može. Eto, to vam je to. I evo ovdje kad kliknete ovdje na ovaj mali, tu vam izbaci ovo što ste već sve stavili, znači od koliko do koliko traje. Kako se šta zove i kako kliknete, to se tu pojavlja ovaj spotlight, blur callout, spotlight, sound bubble, transparent hotspot, ova mala kutica, ovo. Evo sada pustim iz početka da vidim kako je spao. Da, to je daj da premotam. Evo ga oblačić, sad će zamagljenje, evo ga. Dobro. Sad će onaj spotlight, evo ga. Evo ga, ovo i tu isto znači možete boju da menjate i sve to. Ovo je boja teksta, a možda ne može. Dobro, nema veze. Pa evo ga, to je valjda opet ovo isto sam stavio. Samo što sam stavio tekst. To je ovo. Pojavio se tekst i sad će ona kutica. Eto je. I eto, to je to što se tiče calloutsa. Eto. Nadam se da sam vam pomogao. Vidimo se u sljedećem tutorialu.